Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze ku makuru kuruno wa kane genekerezo rya ndwi ukwezi kwa gatanu 2026. Zimwe mu ngingo zana makuru twe kwashikiriza. Urwego rw'u Rwanda rujejwe amabohero rwatangaje ko uwitwa Aimable Karasira yapfuye inyuma gato yo gushikirizwa impapuro zimufungura kuko yararangije umunyororo yari yaraciriwe w'imyaka 5. Naho mu Burundi ku isoko ya Kinama ibujumbura abatari bake bari mu marira kwera ivyabo vyaturiwe n'umuriro wahadutse mu gitondo. Naho ndenge ibintu nivyije hajende ngo ndiyigumbira kandi nari kimugariho hari hano ibyo bintu byarimwe amahera menshi je kuko ntako nabivuga. Tubafite kandi ni kinamico urunana ya makuru hagariwe na Latifa Mutesi. Idonido ni nyuma yavugwa hiya none kwisi dushikirizwa na Prime ndi kumagenge. Umushikiranganje wa leta zunze ubumwe za Amerika jeje imigenderanire Marco Rubio yabonanye na Papa Leon i Vaticano mu biganiro barukwabonyene. Leon umunyamerika wa mbere abaye umukuru wa Eklezia Katolika amaze igihe anegurwa vyeruye ku mugaragaro na President Donald Trump. Papa yaraneguye intwaro ya Trump kuba yaratanguje intambara kuri Iran hamwe na politike ziwe zikaze ziterekwa abimukira n'abaja kurondera ubuhungiro muri Amerika. Umutegetsi umwe muri Amerika yavuze yuko ibiganiro hagati ya Papa Leon na Rubio byabaye ivyakivandimwe kandi vyubaka. Abantu babiri bahoze ari abashikiranganje bo kwivuna abansi b'Ubushinwa baciriwe igihano cyo gupfa ariko kidashirwa mu ngiro inyuma yo kwagirizwa ibiturire nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri ico gihugu. Wei Fenghe na Li Shangfu birukanywe mu mugambwe uri ku butegetsi mu 2024 mu cabuzwe yuko ari kurenga bikomeye ku mategeko y'inyifato. None sentare aho mu Bushinwa yabaciriye igihano cyo gupfa kidashirwa mu ngiro mu kiringo c'imyaka 2. Ni inkuru ya Laura Bika mwumva mwijwe rya Siriake muhawe nayo. Uwahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi yakuwe mu banga yiwe mu 2023 mu bandi benshi bakuwe ico gihe muri ico gisirikare ca mbere kinini kwisi. Uwo yasubiriye nawe yariko arakorwa ko amatohoza kuca ibinyamakuru vya leta vyise kutubahiriza bikomeye inyifato y'umugambwe n'amategeko. Bompi bahora muri komite nkuru ya gisirikare, urwego rukomeye cyane rurongowe na President Xi Jinping, umugaba mukuru w'ingabo. Ibihano baciriwe nivyo vya mbere biremereye mu ntwazagabo za gisirikare kuva Xi atanguye isekeza ryiwe ryo kurwanya ibiturire mu 2012. Aya makuru mwumva na ya BBC. Zimbabwe yavuze yuko izosubiza amatongo 67 abanyamahanga baturuka mu bihugu 4 vy'iburaya inyuma y'imyaka hafi 25 bayatswe mu mugambi wo gusubiramwo itunganywa ry'ubutaka waranzwe n'akajagari kenshi. Umushikiranganje ajejwe uburimyi yabwiye inama nshinga amateka yuko ico gikorwa kiri mu ntumbero yo gukingira amasezerano yo gushora imitahe bafitaniye n'ibihugu vya Denmark, Ubuswise, Ubudagi hamwe n'Ubuholandi. Gutorera inyishu amatati y'ubutaka ni kimwe mu vyo Zimbabwe isabwa kubanza gukora kugira ishobore guhabwa amadeni n'ibigo mpuzamakungu. Bernard Urakoze Prime ndi kumagenge. Aya makuru tuyahere mu Burundi. Mu gitondo cyo kuri wa kane isoko ya Kinama gisagara ca Bujumbura yazindutse irasha, ibintu bitari bike biratokombera. Bamwe mu hadandariza bavuga ko batakaje vyose mu gihe bigereranywa ko icyagatatu y'isoko arico cahiye. Ntaramenyekana agaciro k'ibintu vyononekaye. Mu gushaka kumenya uko vyagenze nico abategetsi bavuga, mu kanya gaheze navuganye na mugenzi wacu Patrick Waso yari ku iyo soko ntabwo ndamubaza igihe uno muriro watanguriye. Uyo muriro nga mw'isoko ya Kinama bivugwa n'abadandaza bo nga kw'isoko yuko watanguye kuva igihe cy'isaha 2 zo mu gatondo uno musi. Wowe wavuye kuki? Nta numwe arakimenya, ariko ico kimaze kumenyekana cyo nuko uwo mucanwa wakariye cyane wahitanye ibintu bitari bike cyane mu bibanza badandarizamwo amavuta yo kwisiga, aho badandariza ivyombo, eka n'ahandi badandarizaho impuzu, niho hantu hasinzikaye kuruta ahandi hose nga mw'isoko ya Kinama. Nico gice
cyababaye cyane aho usanga hakiri n'umwotsi kurafumba muri amasa tuvugana. Umwotsi uracyahari ariko si mwinshi cyane nko mu gitondo. abasanzwe bahakorera bavuga ko batakarije ibingana gute? Baguye mu gahundwe, abandi bagize ihahamuka kubera isha y'iri soko rya Kinama. Adelaide niyo kwizigira wewe ni umupfakazi n'umutamakazi w'imyaka irenga 70. Uwo mucanwa wamusanze mu isoko aratarahunga, asiga ibintu bye biko birasha bigatokombera. Jangiye mbona umucanwa usagirije hajya nyene nca ndiruka nta n'ikintu na kimwe nakuyeyo nuko nahonze nk'ibintu ni byinshi hajya ngo ndiyigumbira kandi nari kimuga ariho hari hano ibyo bintu byarimwe amahera menshi je kuko ntako nabivuga. Abategetsi bavuga iki? Hari ico boba bategekanya gufashisha abatakaje ivyabo? Abategetsi bashoboye gushika nga mu gitondo haje buramatari w'intara ya Bujumbura, icegera cy'urongo igipolisi mu Burundi. Mu ijambo ryiwe buramatari w'intara ya Bujumbura yaraje kuvuga ati nje kwifatanya n'abantu bagize ibyago ngaha nje kubahumuriza, ariko yaciye ashikiriza ijambo yuko amatohoza agira abandanya yatangure baca bandanya kugira ngo bamenye icatumye uyu mucanwa waduka nga mu isoko ya Kinama. Uyu ni Aloise Ndekengurukiye akari buramatari w'intara ya Bujumbura. Gushika ubu baracaharura kugira tumenye ivyononekaye ko bingana, mugabo muri rusange ahashikiriwe ni hatoyi ugereranije n'uko ingana. Ni n'akanya ka mbere ko guhuza abenegihugu bashikiriwe n'iryo sanganya, urumva benshi niho bazira ubuzima, ariko twongera dushimira abantu bafashije kugira umucanwa uhagarare. Aho ndavuga abo muri protection civile, abo muri Croix Rouge, cyane cyane n'abenegihugu bafashije kugira umuriro uhagarare. Ikindi twomenyesha nuko iri soko ryari ryaragiye muri assurance niyo bita ubwishingizi. Rero koremesha abagize ibyago bamaze kugira ibiharuro bazoja hamwe na komine, ko komine niwe yafashe assurance hama baharure barabe ko hoboneka agashumbusho toyi kubenegihugu bashikiriwe n'ivyo byago. Uyo rero yari buramatari w'intara ya Bujumbura yariko aganira na Patrick Waso. Urwego Rwanda rujejwe amabohero rwatangaje ko uwitwa Aimable Karasira yapfuye inyuma gato yo gushikirizwa impapuro zimurekura mu gihe yararangije igifungo yarimwo c'imyaka 5. Karasira yahoze ari umwarimu wa kaminuza, yari yagiriwe n'icaha cyo kwigisha amacakubiri mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze. Idonido ry'inkuru na Jean-Claude Mwambutsa. Inkuru y'urupfu rwa Aimable Karasira uzaramba yamenyekanye umunsi mu gitondo cya kare inyuze mu itangazo ryasohowe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa. Iri tangazo ntiryavuze igihe urupfu rwabereye, ariko ryemeje ko Karasira yaguye mu bitaro bya Nyarugenge azize ingaruka z'imiti irenze urugero yanyoye. Kuri televiziyo y'igihugu umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa Hilary Sengabo yavuze ko ku munsi w'ejo hagati ya saa 8 na saa 9 Aimable Karasira yagaragaye mu mbuga ya gereza afata urugero rurenze rw'imiti. Uyu muvugizi avuga ko yahise yihutanwa ku bitaro bya Nyarugenge ari naho yaguye. Inkuru y'ifungurwa rya Aimable Karasira yari yatangiye kuvugwa ku munsi w'ejo. Avugana na BBC, umwe mu bamwunganira mu mategeko yari yatangaje ko yitegura kujya kumukura kuri gereza. Mu bindi binyamakuru hari aho Sengabo yumvikanye ahagana amakuru avuga ko Karasira yahitanwe n'ubutegetsi. Kuri we ngo nta mpamvu yuko ubutegetsi bwamwica amaze gufungurwa kandi yari amaze imyaka 5 mu maboko yabwo. Ikindi ngo ntibari kugerageza kumuvuza iyo baba bafite umugambi wo kumwica. Aimable Karasira yatawe muri yombi mu mwaka wa 2021 aregwa ibyaha birimo gupfobya jenoside no kuyiha ishingiro ndetse n'amacakubiri. Uyu mugabo wabaye umwarimu wa kaminuza yakunze kumvikana anenga ubutegetsi buriho ndetse ashinja ishyaka FPR ko ari ryo ryishe ababyeyi be. Ku muyoboro we wa YouTube Ukuri Mbona, Karasira yakunze kumvikana avuga ko nta cyizere afitiye ubutegetsi. Mu iburana rye yakunze kumvikanisha imvugo zikarishye zishidikanya ku bwigenge bw'abacamanza. Gusa urubanza rwe rujya kurangira, Karasira yasabye imbabazi ku bakomerekejwe n'ibyo yavuze ku mbuga za YouTube, ashimangira ko nta mugambi yari afite wo kubiba amacakubiri kandi ko atari guhakana jenoside yamugizeho uruhare.
urakoze Jean Claude Mwambutsa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi w'ico gihugu yishuye abanyamakuru ku bibazo bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu. Uwo mukuru w'igihugu yahakanye ko ashaka kuguma ku butegetsi bidakurikije amategeko. Yagize kandi n'ico avuga ku ntambara ibera mu buseruko bwa Kongo n'inkurikizi yayo muri politike y'ico gihugu. Perezida Felix Tshisekedi avuze ibi mu gihe ikiringo ciwe kigira kabiri kizorangira mu mwaka wa 2028. Inkuru ya Anne Marie Wamiza. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo, Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko kuba yakongera kuyobora byakorwa gusa habanje kubazwa abaturage binyuze muri referandumu kuko amategeko yemera manda ebyiri gusa. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat. Sinigeze nsaba ikiringo ca gatatu. Nonezerwa no guheza ibiringo vyanje bibiri shize igihugu ku murongo mwiza cane ndagisigiye iragira ry'amahoro. Ariko mu gihe abanyekongo bonsaba gusubira kubarongora, nditeguye kubikora igihe cyose Imana izoba ikintije ingufu. Rero murumva ko kuri jewe nimba hari ibyo hinduka canke ibindi byokorwa, nta bizoba hatabanje kugishwa inama abanyagihugu. Nukuvuga ko abanyekongo ubwabo aribo bazovyemeza biciye muri referendum. C'est-à-dire par référendum. Perezida Tshisekedi yunzemo avuga ko bidashoboka gutegura amatora Kivu zombi zitarimo, ashimangira ko igihe amatora azabera kizaterwa n'igihe intambara muri ibyo bice izarangirira. Yongeyeho kandi ko icy'ingenzi kuri we ari ugusubiza amahoro mu gihugu binyuze mu biganiro mbere y'uko ava ku butegetsi, ariko kandi ashinja u Rwanda kudindiza iyo gahunda kuko rukomeza gushyigikira umutwe wa M23 ndetse no gusahura umutungo kamere wa Kongo, ibintu u Rwanda rwo rukomeza guhakana. Ibi Tshisekedi yavuze ku bijyanye no kongera manda ye bije bikurikira ibirego by'abatavuga rumwe na leta n'indi miryango ivuga ko arimo gukora amayeri yo kuguma ku butegetsi arenze manda ebyiri yemerewe. Muri Werurwe kandi umushinga w'itegeko wagejejwe mu nteko ishinga amategeko ugamije gusobanura uko referandumu yakorwa. Abashyigikiye uwo mushinga bavuga ko uzafasha gushimangira demokarasi, ariko abawunenga bo babona ngo ari uburyo bwo gushaka guhindura amategeko agenga manda z'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guhindura itegeko nshinga bigomba kwemezwa n'abaturage muri referandumu yatumijwe na perezida, keretse iyo byemejwe gusa n'abagize inteko ishinga amategeko nibura bangana na 3/5. Abatavuga rumwe na leta baburiye ko guhindura itegeko nshinga byaba ari uguhirika ubutegetsi hifashishijwe amategeko. Urakoze Anne-Marie. Afrika y'Epfo iratewe impungenge n'umugambi wa Nigeria wo gutahukana abanyagihugu bayo bashaka gusubira iwabo. Amakuru avuga ko mu myerekano yo kwiyamiriza abanyamahanga ba muri ico gihugu, abanya-Nigeria babiri aribo bahasize ubuzima. Umushikiranganji wa Afrika y'Epfo aje imigenderanire n'amakungu Ronald Lamola yagiranye ibiganiro na mugenzi wa Nigeria kugira ngo bigire hamwe uburyo bwo kugabanya icuka kibi hagati y'ibihugu vyombi. Latifa Mutesi yaduteguriye iyi nkuru. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Nigeria Bianca Odumegu Ojukwu yavuze ko gahunda y'icyo gihugu yo gukura y'abaturage bacyo gikomeje, ndetse asaba abategetsi ba Afrika y'Epfo gufata nk'ingenzi cyane inkuru zivuga ko ari abanya-Nigeria bishwe. Yanagaragaje impungenge ku ihohoterwa rivuga ko rikorerwa abana b'abanya-Nigeria mu mashuri. Bianca Ojukwu yavuze kandi ko imyigaragambyo irwanya abimukira ishobora gushyira mu kaga ibikorwa by'ubucuruzi by'abanya-Nigeria muri Afrika y'Epfo, ndetse bikaba byanatuma habaho kwihorera hagati y'impande zombi. Ariko Minisitiri wa Afrika y'Epfo w'Ububanyi n'Amahanga Ronald Lamola yavuze ko inzego z'uburezi zirimo gukora ibishoboka kugira ngo abo bana barindwe. Hagati aho leta ya Afrika y'Epfo yamaganye amashusho y'ibinyoma ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, aho abategetsi bavuga ko ayo mashusho yerekana ibitero ku banyamahanga kandi atari ukuri. Minisitiri muri Presidence ya Afrika y'Epfo yavuze ko imyigaragambyo iri kuba muri icyo gihugu igamije kwamagana abimukira badafite ibyangombwa. Imyigaragambyo yabaye mu byumweru bishize yatewe ubwoba n'impungenge abanyamahanga b'Abanyafrika bakorera ubucuruzi muri Afrika y'Epfo, n'ubwo iyo myigaragambyo yakomeje kuba mu mahoro. Urakoze Latifa kuri no nkuru waduteguriye dushikanye ku 12:43 iruyenzi mu Rwanda n'inyabigina mu Burundi. Abakunzi b'urunana umwanya ni gwanyu. Nadine aribuswa gukoresha inguzanyo icyo yayisabiye. Hagati ikibazo cy'abana bo kwa Pascal cyagejejwe ku rundi rwego. N'urunana. Murya se ni wowe unshaka busho? Nijye gushaka rwose, inshuti y'umuryango. Waramutse ariko? Waramutse. Ngakeye nawe Stefa. Waramutse neza. Warutangiye kwibaza abo bafundi babyutse baza kubaka iwawe mutavuganye se? Cyane da. Nijye na Stefano twigiriye mu kazi.
ariko nshatse guca hano rwose ngo mubwire ikibazo cy'abana ba Pascal na mukobwa Jana. Kaho rero mana yanjye uyu munsi se noneho bibyende mwuka byaramo baherutse kubandegera bibye inanasi z'abandi ndababwira nti nimwongera rwose nzabahana. Yewe uyu munsi ntawe bibye ariko urabona ko arizo nzira rero baganamo. None se abana batiga urumva bategerezamo iki kindi rwose uretse kuba utugegera turi aho ngaho gusa. Ibisambo rubeba ahubwo umwana utiga atangira ari akagegera ejo akaba igisambo ejo bundi usanga yabaye ibandi rya rindi ritobora amazu. Uyu muryango rwose nawo umaze kumbera inka mu kirenge neza neza. Buriya koko Pascal na mukobwa Jana barabura iki ngo bajyana abana babo mu ishuri koko. Dore ejo bundi nabasanze ku mugezi ngo bagiye kuroba amafi wo kagira Imana we ngo nzari biba yabishe. Ye baba we ngaho nawe mbwira koko Muzara na Kazehe bagiye mu mugezi wa Nyarurembo koko ngo bagiye kuroba. Ese nka buriya ababyeyi babo koko nta nubwo batinya ko bari abana banagwamo. Ariko shaho uravugaho ibyo se barabyumva. Ubwo gera ko basiga aho ngaho byarananiye rwose bashyira kuri moto turazamuka. Nitugeze mu rugo iwabo simbwiye nyina nti ese nk'ubu abana baguye muri uriya mugezi koko birirwamo wavuga iki wabwira abana iki uzi ukuntu yasubije ngo niba ari ibigoryi bitazi ubwenge bizagende bigwemo. Nyumvira nawe igisubizo cy'umuntu w'umubyeyi. Ese wumva gushaka gukangisha mukobwa Jana ngo abana bagwa mu mugezi koko? Bari abantu rwose sinzi uko bameze pe. Uzi ko wagira ngo ubuzima bw'abana babo nta kintu bubabwiye neza neza. Aha kagize icyo bababwira se koko batinyitse gukura abana mu ishuri muri iki gihe. Ariko gukura abana mu ishuri rwose byo ntago nshobora kubyihanganira habe namba. Ubwo se naba ndi inshuti y'umuryango nyabaki koko idashobora guhagarara ku burenganzira bw'umwana wakuwe mu ishuri. Yewe uranteye ngiye nka parasosho naragerageje pe ndagerageza biranga hasigaye rero nawe nk'inshuti y'umuryango rwose no gushyiraho akaho kareba uko bigenda. Ariko ubundi bushobo ndakumva nkamwe b'abayobozi mwazabyizeho rwose uriya muryango mukawirukana Nyarurembo. Utiki kwasa n'icyo gisubizo bakajya heza bagasubira iyo baje baturutse. None se abantu bazakomeza bahesha isura mbi umudugudu wacu murebera muri aho ngaho. Iki ni ikiryo nanjye nkaba umuryi. Ariko ni mbere yuko ndya hari icyo nagiye kukubaza Nadi ko mbona wateguye nk'uwitegura umunsi mukuru habaye iki gituma untumira ugatumira na Patrick ngo tuze gusangirira iwawe. Nyine nimwe gusa se n'ubwo natumiye ngaho mwe nabwe na Rufonso nuko we yantengushe ntazi. Ku mugani wa mugeni noneho ndumva ari birori twajemo. Sha si ibirori ariko nyine nakano nateguye ngo mbashimire ko muri abagaciro ku buzima bwanjye. Wenda Patrick yakubyara umwana byakumvikana ariko se nkanjye na Rufonso twagukora iki kidasanzwe ku buryo wateka neza gutya ngo tuze udushimire Nadi. Buriya Rufonso kujya mu mbona aya mafaranga yaramfashije cyane ku buryo utabyumva. Uzi ko rero wanyandikira umushinga kubona utangiza kugeza nkushyize mu nyandiko atanje n'ikiceri cy'ijana. Wowe rero homana urabizi ko ntago njya mbona uko nkuvuga pe. Nadi ndakumva ntumbwire ko watetse gutya ngo wishimire ko wabonye inguzanyo. Ako muge wabona amafaranga bikarangira gutya koko utaguzemo akavuga ngo usange n'abavandimwe n'inshuti. Nadi wumbabaje pe nukuri wumbabaje. Kirazira kikaziririzwa nta muntu utangira kwinezeza mu nguzanyo ataratangira kuyikoresha icyo yayisabiye. Ariko nawe urashaka gukabya muge gute se? Yego n'iby'inguzanyo ugomba gukoresha icyo wayisabiye. Ariko nawe ntabwo wafata amafaranga unanirwa kubanza kuyasogongera ngo wumve uko ameze. Hanze wishwa na dini urumva? Ntabwo musuka. Inguzanyo yabonye niyo gukora ubucuruzi. Natangira se kwiguramo inyama n'umuceri ejo amafaranga akabarashira adakoze icyo yasabiye iyo cyo kwishyura zishyura iki. Ndabyumva muge kuko no ku kagari barabimbwira mu nguzanyo niyo gukora icyo nayisabiye ngo siyo kwinezeza. None wowe wanje kwinezeza mbere yo kwikoresha ngo ikubyarire inyuma. Kwase muge bose kwigura akanyama n'agaceri koko nakabije muge. Oya nta ntukakabye. Allo? Yes, Agi, how are you? I'm good. Mwebwe mumeze mute Titire? Uti? Umbwiye ngo iki Agi? Ntimwiriweho? Kunsuza byo nabyumvise kandi nakwikirije ahubwo nyise ngo Titirere. Gusa Titirere bigarutse bite ko biheruka kera cyane. Ubwo nagashya nyine ngukoreye. Ntuzi ko iminsi kangwa no kwereka agashya se? Yewe, ntubeshye koko nagashya. Nawe se urakomeye.
andi makuru yawe. aya makuru ni meza Ariko ndumva nta morale ufite habaye iki. ko njye numva nyifite se Wapi rwose ndumva nta kigenda. Urananiwe cyane. kandi nagiye mu rugo kuruhuka Ubwo rero urahaze cyane. Cyangwa se nguhamagaye utangiye gusinzira kuko rwose ndumva morale iri hasi cyane. ntawamenya Kuhigima se ndabeshya. Ntabwo nyishimiye rwose nk'ibisanzwe. umuntu se yakwishima ibihe byose kiri Kwishima ni itegeko ry'ubuzima. Ugomba gukora ibishoboka byose ugahora wishimye. mu isi ntabwo bikunda pe hari aho bigera umuntu akaba agomba kwituriza gusa Uko kwituriza kwawe niko kwatumye ubura. Umaze iminsi unyihisha ndumva ntanaguheruka. ubwo nuko utanshatse iyo unshaka wari kumbona pe Utambeshye se. none se ko ntimutse cyangwa ngo mva aho wamboneraga urumva twavuga ko byatewe n'iki Cyangwa sha nararangaye abandi basore batezamo none utangiye kunyibagirwa. abasore bava he se kandi Nuko rero gira uboneke ndumva nanagukumbuye. keretse bibaye ari ubuto bwanjye butuma ntagaragara naho kuba mpari bwo rwose ndahari sinzi impamvu utambona Iyi weekend se urahari tuzabonane. yewe nta kibazo ndahari ubwo igisigaye ni ukumenya ahubwo aho tuzabonanira Reka nzaze gufata mu rugo tugende tuganira aho tuzasohokera. yewe ntabwo ari ngombwa kuza kumfata mu rugo mbwira aho tuzahurira ahubwo nzahagusange Kuki se udashaka nza gufata mu rugo wagiye? Ninde utinya ko yatubonana? ubu se nshaka sinakwigendera umuganda wanjye singutanze na di yego ko ariko ubanza nyenzi waje aciriye ku kababi da Nadine nyuma yaje adumutse rwose akazamaza akanya da igihe cyo kugasubiramo ni iki yego ratamuge none se yamaye nagutumye ntacyo wanzaniye Patrick ye baba we mbega ngo ndarya inyama nkibagirwa icyanzanye cy'ingenzi nyamukuru uzi ko nari nyisubije na di akira ahubwo mpereza iyi telefone se ngiyi mujye gusa ugiye kugura indi telefone y'iki kandi ufite wari usanganywe na di ubu si matushe nawe uragira ngo ni telefone mujye ngomba gutunga touch screen nanjye nkajya nifotora nkashyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga ngoza n'amafaranga ngende burije na di uragira ngo mabuja nsomere rero nubwo wanaguze umuceri n'akaboga ariko amafaranga sindayazana kurushaho nari mfite sinzi niba utaza kugaruka nimugoroba rero unavuye kubikuza ibyo se hari ikibazo niba wayishimye yigumana ushyiremo na simukadi nyiriwe ndamubwira ko amafaranga nzayamuha ejo none se Nadine karame amafaranga uvuga ujya kwikuza ukabona kwishyura telefone ni ayahe ariya y'inguzanyo nashaka kubanza nkaguramo agatelefone keza k'icyotsi imbere y'ibindi byose Nadine ko mvu ntiyagenda mwana wa mama ariko se wowe ubu ayo mafaranga urabona uzayakoresha ukabyara andi akishyura ukanunguka koko ariko ko umuco intege azabuzwa n'iki guhora ngo atere imbere abantu mwabaye muti azakoresha iki se reba acyumva byonyine ko yemera inguzanyo gusa yahise agura inyama araduhamagara ngo tuze turye hataraca kabiri agiye kuguramo na telefone ubwo se azajya gutangira umushinga asigaranye iki ese wamuretse Patrick bishuka undi mwana none se ko ntayo nanywereye ubwo no kwigurira agatelefone keza niba bimujye oya Nadine none se utegura umushinga atanze ku kagari telefone iri mu byo wavuze ko uzagura n'ubona inguzanyo oya ariko ipima cy'ubundi arihingwa twongera kandi Stefa amasaha iyo ageze aha ngaha ugira ngo uramubona kwaba nyaruka cyakora akabari karakundwa mana yanjye ubu aba bantu bose baba bakwiye amafaranga ariko bushombe nawe urasetsa kuko nsetsa gute wowe se ko wakajemo ayo kunywera wayakuye yewe se shaka si ukwitera icyuma ugira ngo birabyoroshye epimake komera cyane komera musaza komera ariko abagabo batajya bajya mu kabari baransetsa ko usohoza mu kabari urambwira ko atari ubwa mbere akajemo ariko Stefa Pascal nuvuga ngo ntamenyereye akabari koko twongere kwikira cya gisazi bushoboka sha ndumvishwe ari nk'irye nuko ameze nko hanze nyine haguruka twigendere sinshaka ko bya bigambo byacyo kiza kubihuragura hano aya Stefa nawe ntugakabye ntabwo twatse inzoga twakoze ngo nuko Pascal aje turamuhunga se twagize gute ariko si ibigambo kiba gihuragura iyo kije aho undi bushoboka noneho bigahuhuka iyo atangiye gushyiramo bya biririmbo bye bitagira umutwe n'ikibuno akomoreke wamureze se akivugira si ukuvuga gusa hari icyo yagukoraho kindi se epima ubu rero ngiye kuririmbira abantu bawe abashaka umuziki bigere hino maze basabe bashaka mwese mwiharire ntacyo ubu rero indirimbo ngiye kubaririmbira murajya musubiramo agahera sibyo ngiye kubabwira inkuru y'umwami wari umutindi
umwami yari umutindi yakundaga abagore cyane aza no gutwara umugore w'umugaragu we umugore aramutwara amubyaraho abana babiri b'impanga umugaragu nyuma gato aza gucudika n'umugore w'uwo mwami none umwami yarafushye nibadatabara ashobora kwica umugore we aha isomo rero riri muri iyi ndirimbo ni ukuvuga ngo kuki utinyuka gukorera mugenzi wawe ikintu wowe utakwifuza ko bagukorera wazi ibyo wamushenze abantu ukareka abantu bakinywera inzoga bakurekera ibyo birimbo byawe wabijyanye ku gasozi kandi icyoroshye se nk'uwamennye mabiri reya sha umunaniro se ntuwuzi ko ari nk'umusemburo byose birasindisha umva uwakurebera inyuma yabona warihamije bya nyabyo amaso yaremereye wagira ngo waraye inkera shakiri niba hari ikintu sheri wawe afite ni akazi ndi gukora nkageraho nkumva nifitiye impuhwe pe cyagenze bite se kuki ufite akazi kenshi hari abarimu batagarutse none mukamuri gukora akanyu n'akabo ubu se ntuzi igihe naziye sheri ntuzi ko uburwayi bwari bwaramejeje mu rugo none se aho uziye wigisha amasaha abiri abandi bigisha imwe ntigisha nk'uko abandi bigisha ariko kuko ntigeze integura iyo abandi bagiye kwiruhukira nibwo njya gutegura harya ubwo ngo kugira ngo wigishe uba ugomba no gutegura none se wakwigisha icyo utateguye none se ubwo ntubuze ibyo ugomba kwigisha abanyeshuri ni ngombwa kubanza kubisubiramo wowe utiyizeye wowe wadukoranye ntabwo wamara icyumweru hariya noneho ku bwa diregiteri Noruberi we aho gusanga wigisha utateguye ibidanago byaruta ugategura ibidanago neza washaka kwigisha ukabireka ibidanago none bikimwe ukagira imana reka nkwihorere unyibwirire amakuru yawe ubundi ko utari umwarimu ndakubwira iby'abarimu ngo ubigire ute sha amakuru yanjye nasanzwe sha nanjye ndaho ariko nyine urukumbuzi ruba ari rwose wumve ngo nubwo mba nataye umutwe gutya ariko mu mutwe mba ndi kukwitekerereza sha si wowe gusa nanjye aho mba ndi mu kazi mba ngutekerezaho rwose none se kiri ko numva ashaka ko wikendi wangabanyiriza ku munaniro n'umujagararo maranye iki cyumweru koko none se ushaka ko nzakujyana muri siporo reya siporo se sha nayo ntacyo wenda twayikorana ariko cyane cyane ndashaka ko tuzaba turi kumwe wikendi yose tuganira twishimye dukina nkumva ko nashira uyu munaniro pe shaka kandi ko numva hari umuntu dufitanye gahunda ra ndumva bitakunda rwose none se nje kuwa gatanu ukajya kureba umuntu kuwa gatandatu mu gitondo byatuma udataha ngo usange mu rugo no ku cyumweru twirirwane sorry ahubwo ndibekesha iyo weekend ntabwo nzaba ndi inaha Nyarurembo nzajya mu mujyi kiri nawe usigaye ubeshya iyi weekend uzajya mu mujyi ntuzaba uhari ufitanye gahunda n'undi muntu ubwo se ndamenya ikiri ukuri ari ikihe ikiri ikinyoma nacyo ari iki koko umugambi waribanza umupfubanye arakora iki ngo Chris yemere ibyo amusaba ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha ni kuri kinamico urunana rero turangirije ko amakuru yacu kuri uno wa kane tukaba twabwiye ko urwego rw'u Rwanda rujejwe amabohero rwatangaje ko uwitwa Aimable Karasira yapfuye inyuma gato yo gushikirizwa impapuro zimufungura kuko yararangije umunyoro w'imyaka 5 yari yaraciriwe mu Burundi. Naho ku isoko ya Kinama Bujumbura abatari bake bari mu marira kubera ivyabo vyaturiwe n'umuriro wadutse mu gatondo. Naho President Felix Tshisekedi wa Republika Demokarasi ya Kongo
avuga ko atamugamba afise wo kuguma ku butegetsi mu buryo butekwi n'amategeko. Hari mu kiganiro yarayagiranye n'abanyamakuru. Aya makuru yarahagarariwe na Latifa Mutesi, muhinga bw'ivyuma yari Jonathan Mwange. Kuzina ryabo bose rero bafashe kugira ngo amakuru abashikire Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye mugira ubunga mwiza.